Dobro večer želim svima. Drago mi je što možemo biti zajedno. Ne znam da li ste svi bili juče ovdje na bogosluženju, ali za one koji niste bili, puno toga ste dobrog izgubili. I želim vas ohrabriti da ako možete, onda je bilo to snimano, pa uzmete to malo i pogledate i čujete i malo pogledate u svoj život i da sredimo stvari prema Božjoj voli za naš život. Što se tiče danas ćemo govoriti drugi deo onoga što smo govorili juče. Govorimo o pozivu za Božje sluge i kad pogledamo u život Marije, ona je odlučila da kaže Bogu da i nije to bilo samo tako. Ima puno stvari koje je ona znala što nju čeka. Naprimjer, kada je rekla da začela je, i sada treba objasniti to, jučer smo razgovarali kako to da kaže sad Josipu, svojem zaručniku, kako to da objasni ostalima i ona je znala da svi će nju odbaciti i da će biti da kažem, žena sa kojom ne treba imati ništa i tako dalje i tako dalje. Ima puno stvari koje ona znala, a puno stvari koje su čekali, ali nije znala. I zato želim početi i danas sa to misli. Kada iskreno kažemo Bogu da, nešto razumemo i na to što razumemo kažemo iskreno da. Ima puno stvari koje će se dogoditi u životu koje nismo razumeli, ali rekli smo da na sve što god Bog ima za nas. I jako je važno razumjeti da Marija je poznala Boga. Poznala ga je lično, ljubila ga je i znala je da njen Bog je dobar Bog. Bilo što Bog njoj kaže ili traži od nje da uradi, to će biti dobro za nju. I u našem životu je to jako važno da znamo kada god Bog nas izaziva ili nešto traži od nas i želi da nam kaže, objavi nam svoju volju, svoje srce, da znamo da što god Bog od nas traži da je to dobro, jer naš Bog je dobar. I ne može nam dati, niti nam želi dati nešto što nije dobro. Druga stvar koja je jako važna, i Marija je nju razumela, da kada poslušam Boga i kažem Bogu da, ne samo da je to dobro i da Bog je dobar, nego Bog će ići kroz to sa mnom. Neće me u tome ostaviti samu ili samog. I to je jako važno. Kada shvatimo Božju volju i kažemo Bogu da, znamo da Bog će biti sa nama. I On će nas voditi, On će nas dovesti do cilja. Kaže u Filipljanima 1. glavi 6. stihu, onaj koji je svoje djelo započeo u tebi, on će to i dovršiti. On će to, 6. stih, Filipljanima 1. glava 6. stih. On će svoje djelo dovršiti. I to je jako važno da razumemo. Kad kažemo Bogu na Božju volju da je to najbolje za nas. I da razumemo bilo što će doći. Da li to je nam Bog unaprijed rekao da će se to ostvariti ili dođe životom i niti ne znamo, ali znamo da je Bog sa nama i da Bog nije nas ostavio, da Isus nas nije ostavio u tome same. A treća stvar koja je jako važna da razumemo, da naš Bog ne samo da je dobar, ne samo da je sa nama,
nego on se bori za nas. Bilo kakva prepreka i teškoća, on će to okrenuti na dobro. Recimo sada Marija. Ona je trebala da objasni Josipu što se dogodilo. No. Josip je bio Židov, također je očekivao da će Marija biti njegova supruga, ona njemu kaže pa ja sam trudna. I Josip je rekao pa ja nju ostavim, ne, trebao bi po zakonu židovskom, jevrejskom zakonu da on uzme nju kao grešnicu i da predvede pred ostalima da nju kamenuju. Pa ja to neću uraditi, ali niti ne mogu imati saučešće u tome što se tu događa. To nije za mene. I Bog je njego morao presvjedočiti i on je rekao da. To je jako važno da razumemo. Kada mi poslušamo Božju volju i kada znamo da je Bog sa nama, trebamo shvatiti da borba, problemi koji su tu, Bog će se boriti za nas. To nije naša borba, to nije ovisno o našoj snazi ili mudrosti ili bilo čemu drugome, nego to je Božja volja za koju će se Bog boriti. I nismo nikad u tome sami. I to je jako važno. Da li razumemo sve ili ne razumijemo sve, to nije važno. Važno je da znamo da naš Bog je dobar Bog i ono je najbolje za nas. Da naš Bog je s nama u svemu i naš Bog se bori za nas. A kada se Bog bori za nas, onda ko protiv nama? Ko može? I to je sigurnost u koju treba da uđemo i da se osjećamo dobro i da idemo kroz život. Inače smo izgubljeni, inače nemamo mira, uvijek smo u panici, uvijek gledamo tamo odakle doći će, leti ovo ono, jer uvijek smo u nevolji, u teškoći. Ali mogu vam reći da nijedna stvar koja je od Boga ne dođe lako. Božje stvari se rađaju. Rađaju se. I rađanje nije lako. Ali rezultat toga je dobar i radostan rezultat. Dobro? To je malo što se tiče juče. I molim vas, pogledajte ne samo u život Marije, nego i u svoj život i kako ovo što sam sada govorio ide zajedno sa vašim životom. Danas ćemo pogledati naš osnovni ili prvi tekst će biti u prvoj Mojsijevoj glavi 12. I čitat ćemo prva 3 stiha. To će biti naš osnovni tekst i govorit ćemo o Božjem slugi, o čovjeku po Božjem srcu koji se zvao Abram ili Abraham. Dobro. I opet tu kaže Božja reč, Gospod dođe i nađe Abrama i kaže mu, slušaj ti, spakuj se ti i idi iz zemlje svoje, i iz zavičaja svojega i iz doma očinskoga i idi u krajeve koje ću ti ja pokazati, u zemlju koju ću ti ja pokazati. Dobro. Druga stvar koju mu kaže, velik ću narod od tebe učiniti, blagoslovit ću te, ime ću ti uzveličati i sam ćeš biti na blagoslov. Treći stih kaže, blagoslivljaću sve one koji te blagoslivljaju i koji te budu kleli, njih ću ja proklinjati. I sva plemena na zemlji tobom će se blagoslivljati. Svi mi dobro znamo šta tu piše,
I molim vas da molimo da Bog govori ka nama kroz ovaj poziv i da Bog stvarno radi u našem životu tamo gdje mi jesmo. Gospode, ja ti zahvaljujem da smo ovdje danas i znam da smo po tvojoj voli. I Sveti Duhu, ja ti dajem slobodu da danas upotrebiš i mene i upotrebiš svoju riječ, upotrebiš svog slugu da možemo razumjeti kakva je tvoja poruka za svakog jednog od nas. U imenu Isus. Amen. Amen. Super. Kada je Isus hodao po ovoj zemlji, bilo je puno ljudi koji su ga slijedili. A ja želim reći samo jedan primjer jednog mladog čovjeka koji je bio jako dobro, što se tiče materijalno obezbeđen i ipak imao je sve, ali nešto mu je unutri falilo. Pa on ide za Gospodom Isusom i tamo govori: Isuse, ajde ti meni nešto reci, ja želim večni život da imam, ovo meni ne daje svrhu života, pa ja želim nešto više, pa želim na večnost da bude to sređeno. Pa Isus pogleda na njega: stvarno ti želiš? Pa da, sigurno. Pa šta treba da radim? Pa reci mi onda šta treba da radim. I Isus mu kaže: slušaj, ti znaš zapovijesti, znaš Stari Zavjet i znaš sve što je Božja volja u Starom Zavjetu, pa idi i to radi. Tako mu kaže Isus. Idi i to radi. I on se zaustavi i kaže: pa slušaj, Gospode Isuse, pa ja sam kao Židov izgajan, ja to sve dobro znam i ja od malena, od deteta, ja to živim. To znači da je sve u redu sa mnom. Ja sam u redu. Pa nisam to znao da sam tako skoro savršen. I Isus ga pogleda i kaže: pa dobro, ali stvarno želiš ići za mnom? Želiš me slijediti? Pa da, pa Isuse, samo reci, bilo što kažeš, pa to želim, da. I on njemu kaže: slušaj ti, ti idi kući pa prodaj sve što imaš, svoje bogatstvo, i onda to lepo uzmi pa razdeli svima siromasima i onda kad nećeš imati ništa, onda dođi i onda mene slijedi. A on se zaprepastio, kaže: pa ovo nije moguće, pa zašto to od mene traži? I Božja reč kaže tamo da nije prihvatio ovaj izazov od Isusa. Da je odlučio: to ja neću raditi. I kaže Božja reč da je otišao jako žalostan od Gospoda. Jako žalostan. I ja vas želim zamoliti. Ja ne znam u kakvom stanju i gdje, u koju situaciju, gdje se nalaziš, u koju situaciju će tebi Gospod govoriti. Ne znam ništa. Ali znam da će Sveti Duh govoriti i danas, ne samo jučer. I govorit će u tvoj život, u tvoje srce, u tvoje to stanje gdje si. I ja te molim, kada budeš kao ovaj mladić rasuđivao, da li ću to uraditi ili ne? Da li se to isplati ili ne? Da li je to previše ili ne? Nemoj uraditi to što je ovaj mladić uradio. Nemoj Gospodu reći ne. Jer ćeš odavde otići žalostan. Znamo da Gospod Isus
I Bog nikad nije bio protiv bogatstva. Ali problem nije bilo u tome, ne znamo kako je on došao do tog bogatstva. Bio je mlad, tako da možda je to naslijedio ili ne znamo kako. I od toga što vidimo izgleda da to nije pokrao, da je zbog toga bio bogat. Da je to čistim načinom došao do toga. Ali problem nije bio u tome da je on imao bogatstvo, nego problem bi bio u tome da je bogatstvo imalo njega. Umjesto da bogatstvo služi njemu, on je postao rob ili sluga svoje bogatstva i njegovo srce je tako priraslo bogatstvu da je Isus video i rekao, ako ti mene želiš slijediti, tu je prepreka. Ja ne znam što je to u tvojem životu. Tamo je kod njega bilo bogatstvo. Ali pogledaj danas, ako ima nešto u tvojem životu, čemu je tvoje srce priraslo više nego Gospodu. I koje tebi brani da ti ne ideš dalje za Gospodom, nego može do ovdje, ali dalje, ne, Gospode, ne. Molim te, danas će Gospod govoriti tebi da to ostaviš. Tu je bilo bogatstvo. Kod tebe to može biti nešto drugo, ali bilo što je to. Naš Bog je dobar Bog. Naš Bog je s nama i naš Bog će nama pomoći da prođemo i da budemo pobjednici u tim situacijama u kojim smo se nalazili ili koje nam brane da ne možemo ići dalje i služiti Bogu dalje. Dobro? To je na uvod. I gledamo ovdje Božjeg slugu ili Abrama, čovjeka koji je bio pogan, nije bio iz Izraela, jer do tada nije bio Izrael. I od Adama do Abrahama vidimo da je Bog radio sa pojedincima. Jednog, drugog, trećeg. I ovdje imamo takvu prekretnicu u strategiji Boga koji je odlučio da će raditi i počeo da osnuje narod. Izabrao je Abrama koji je bio pred Bogom pripremljen i očekivao, tražio živog Boga i kaže mu, slušaj, ja tebe izabiram, ali tražim nešto od tebe. Morat ćeš ostaviti svoju zemlju, morat ćeš ostaviti svoj zavičaj, morat ćeš ostaviti dom svoga oca i morat ćeš ići u zemlju koju ću ti ja pokazati. Niti mu je rekao gdje da ide, nego kaže ti idi u onom pravcu pa onda kad dođeš tamo ja ću ti pokazati. Često puta u našem životu Bog nas zaustavi i izaziva nas. Kada sam ja bio u sličnoj odluci što se tiče službe Bogu i ostavljanja bivše Juge i toga, nešto slično se meni dogodilo. Ne kažem da suosjećam sa Abrahamom, ali nešto slično se meni dogodilo. Ja sam morao da ostavim sve. Spakirao sam par stvari i nisam imao ništa. Ali znao sam da Bog me zove i da treba da ostavim sve i idem. Znao sam da treba da idem u Slovačku, nisam znao gde, nisam znao od čega ću živjeti, ništa. Ali nakon 30 i nekoliko godina, nakon te odluke mogu reći da je to bio Bog kojeg sam poslušao, da se pobrinuo sve i ništa mi nije nedostajalo. I puno dobrih stvari o kojima ja nikad niti sam sanjao da će biti moguće u mojem životu i kroz moj život se dogodilo.
Jednu stvar sam molio u svojem životu od kada sam se obratio, predao Gospodu život Bože, neka se događa tvoja volja u mojem životu. I kada je Bog rekao da je to da se spakiram i idem, pa dobro, idem. I mogu vam reći, ako bi Bog došao danas, ja bi razmišljao malo drugačije. Razmišljao bi da li se to isplati, pa šta će biti, pa imam sad suprugu, 4 djece, 6 unučat, a kako će to sve obezbediti. Tada sam bio sam pa malo i glup, ali to je dobro. Jednostavno sam pouzdao se u Gospoda. Da, Gospode, ti me vodiš, ja znam, razumijem to i sve je u redu. Druga stvar koju njemu kaže mu Bog, ne samo da ti ostaviš i odeš negde, nego Bog mu kaže obećanje. Kaže mu, velik ću narod od tebe učiniti. Super. Dobro. Od mene će biti velik narod. Ja ću poslušati i Bog će uraditi svoje. I blagoslovit ću te. I ja ću tebe uzveličati. I ti ćeš ne samo biti blagosloven, nego ćeš biti blagoslov za druge. Super. Pa ne znam da li bi se radovali kada bi vam Bog ovako rekao. Super. Imam dobar plan za tebe. I bit će puno blagoslova i od tebe će biti puno ljudi, recimo tu je bio velik narod fizički, ali i duhovno, jer Abraham je bio otac ne samo fizičkog naroda, nego otac vjere. I u tome se vidi puno miliona ljudi koji vjeruju Gospodu Bogu kao Abraham. Dobro. I kaže sljedeća stvar. Blagoslivljaću one koji te blagoslivljaju. Ja ću sve one koji će tebi pomagati i na neki način tebe ohrabrivati, ja ću njih blagosloviti. I kaže sljedeća stvar, sve oni koji će se tebe protiviti i proklinjati i braniti tebi i biti protiv tebe, ja ću njih proklinjati, ja ću se boriti za tebe. Pa nije to radosno. To je super. I još njemu kaže jednu stvar. I sva plemena na zemlji tobom će biti blagoslovljeni. I kaže mu, znate šta? To što smo juče govorili. Iz tebe će doći Mesija. Onaj koji će biti spasitelj celog sveta. Kroz tebe. Jako je važno razumjeti da kada Bog nešto govori, mi vidimo samo nešto, a Bog vidi i što je bilo prije i sada i onaj kraj. I on njemu kaže, slušaj ti, ovo imam pripremljeno za tebe. I mogu vam reći da neke stvari koje tu vidimo, što je njemu Bog obećao, su se ostvarili. Ali mnoge stvari još danas, nakon 4000 godina, još neke nisu ostvarili. To obećanje Abrahamu je bilo tako veliko da ni on sam nije razumeo o čemu, ali Bog je razumeo i Bog je njemu rekao to će se dogoditi. I Abraham čuo Božju riječ, razumeo Božju volju i šta? Uzvjerovao. Bože, kada ti imaš takav plan, ja idem. Prva stvar što je uradio u 4. stihu i Abram tada je ostavio Ur i ide. Kada dobijemo objavu Božju i želimo da se ispuni Božja volja, moramo to prihvatiti, Boga uzeti važno i uzvjerovati. I mnogi su to doživjeli.
Bog se nas dotaknuo, objavio nam sebe i rekao nam nešto o sebi. I mi smo rekli da, Gospode. A sve do danas se mnoge stvari nisu ostvarile zbog toga što nismo radili korake vjere. Ako uzverujemo Gospodu i znamo što Bog ima za nas pripremljeno, mi moramo u tom pravcu praviti korake vjere. Ne samo da, Gospode, neka se ispuni Božja volja. I sada vidite, Abraham je ostavio taj Ur, onda je išao u Haran i onda je došao u kananejsku zemlju ili onu obećanu zemlju. I 7. stih kaže, došao je tamo, ništa tamo nije bilo, sve ko drugde. Ali on kaže, Bog njemu kaže, tvome ću potomstvu dati ovu zemlju. Često puta obećanja Božja se u našem životu ne ispunjavaju sve dok ne dođemo na mjesto gdje se to treba dogoditi. I zato vas želim, braćo i sestre, ohrabriti. Kada poznajemo Božju volju i kažemo da, pravimo korake vjere, idimo u tom pravcu. Nemojmo stojati na jednom mjestu. Ide u pravcu, radi u tom pravcu korake vjere. I kada je došlo dalje, idemo 13. glava, 16. stih, drugi korak vjere. Ide dalje i kada, kaže, Gospod reče Abrahamu, pošto je Lot otišao od njega. Kaže, oči svoje podigni s mjesta na kojem si, pogledaj prema severu, jugu, istoku, zapadu, jer svu zemlju što možeš vidjeti daću tebi i tvojem potomstvu zauvijek. Pravi korake vjere po toj zemlji, ide, tamo Božja reč kaže, Bog mu kaže, idi i ti, idi okolo i kaže mu, slušaj, ti podigni oči i pogledaj. Šta vidiš? Normalno, možeš vidjeti kad dođemo u Trenčin, idemo tamo u onu tvrđavu na Toranj, pa vidim otprilike 10-15 km ovim pravcem, 10-15 km onim pravcem. Ali on mu kaže, slušaj, ti pogledaj, ja sam tebi obećao ovu zemlju i ti pogledaj u vjeri. On je video u vjeri dalje nego što se očima dalo vidjeti. I kaže, svu ovu ću zemlju dati. A ne samo tebi, nego 16. stih kaže, tvojemu potomstvu ću dati ovu zemlju i učinit ću da bude toliko kao prah na zemlji. Ako tko mogne prebrojiti prah zemlje, i tvoje će potomstvo moći prebrojiti. I zato ustani i prođi kroz zemlju i uzdužu poprijeko, jer tebi ću dati tu zemlju. Hodaj u vjeri, pravi korake, ideš tamo, ideš u pravcu da se Božja volja ispuni. Kaže, podigni oči, vidi i onda idi i hodaj. I dobit ćeš ti, i ne samo ti, nego i tvoje potomstvo. Treći korak, 15. glava, prvi stih kaže. Treća stvar. Ne boj se, Abrame, ja sam ti zaštita, ja sam tvoja nagrada i tvoja nagrada će biti jako velika. Ja sam taj koji se brine za tebe i ja sam taj koji je tvoja nagrada. I kaže mu, tu je 5. stih, kaže, pogledaj na nebo, pogledaj na zvezde i pokušaj ih prebrojiti. Ako ih možeš prebrojiti, onda ih prebroji. Toliko će biti tvoje potomstvo. I Abram povjerova Gospodu Bogu i tomu se uračunao pravednost. Sljedeća stvar kaže u 7. stihu, ja sam Gospod koji te je odveo iz Ura Haldejskog da ti predam ovu zemlju u posjed.
15. glava, 18. stih. Potomstvu tvojemu dajem zemlju ovu od rijeke Egipta do velike rijeke Eufrat i tako dalje i one narode koje tam živa. Šta mu kaže? Ti si video sve do Egipatskog potoka, ti si video sve do velike rijeke Eufrat. On to nije mogao fizički vidjeti, ali on to je video. To je zemlja koju mi Bog daje. Molim vas, pravimo korake vjere i idemo prema pravcu. Sljedeća stvar u 17. glavi. Kažemo, ja sam El Shaddai, Bog svevišnji, mojim hodi putem i neporočan budi. I Bog je sa njime sklopio savez. I u toj 17. glavi stih 16, tamo je u vezi Sare. Nju ću ja blagosloviti, od nje će ti dati sina, blagoslov ću na nju izliti, da će se narodi od nje razviti, kraljevi će narodima od nje poteći. Kaže, blagoslov za tvoje potomstvo i kroz Saru će to biti. U 18. glavi stih 10. kaže, vratit ću se k tebi kad ističe vrijeme trudnoće i tvoja žena Sara će imati sina. 14. stih kaže, zar je Gospodu nešto nemoguće? Jučer smo o tome govorili. Navratit ću se k tebi kad isteče vrijeme trudnoće i Sara će imati sina. Tako da sve su to lepa obećanja. Dobit ćeš veliku zemlju, bit ćeš blagoslov, tvoje potomstvo će to naslijediti. Ali Abraham ima jedan velik problem. On ima 75 godina kada mu je Bog obećao, a ništa od toga. Ima već 99 godina, a ništa od toga. Bog dođe i kaže, slušaj, kroz Saru će to biti. Onaj pokušaj koji ste imali da Sara želi pomoći i tebi i Bogu, to nije bilo dobro i to znamo, vidite kakav rad je tamo zbog toga, te Božje, da želimo Bogu pomoći često, tako izgleda. Ali kaže, kroz Saru će to biti i daćeš mu ime Izak. Ali Sara ima 89 godina i ništa od toga. Često puta kada pravimo korake vjere u tom pravcu što nam je Bog obećao, Bog daje potvrdu, 1, 2, 3, 4, ali izgleda da od toga neće biti ništa. Često puta. I rekao sam vam jučer da Bog kada želi nešto specijalno uraditi, uvijek izabere nešto nemoguće. I ovdje je Sara bila neplodna i nema mogućnosti da se to uopšte ostvari. Tako kao što je bila Marija djevica, da je nemoguće da se to ostvari. A Bog njemu kaže, velik narod će biti od tebe, veliku zemlju ću ti dati, tvom potomstvu. Ja ne znam da li ste se našli u takvom stanju. Kada znate da je vam se Bog objavio, znate Božje obećanja, znate sve, a još stalno ništa se ne vidi. Sve stvari počinju u malom, ali počinju vjerom. I unatoč tome da ne vidiš, pravi korake vjere. Jer znaš da to je Božja volja i to radi. I doći će vrijeme. Abraham je čak čekao 25 godina da se samo malo od toga ostvari. Ne znam ko bi od vas u vjeri i strpljenju izdržao 25 godina. Mi gunđamo kada se to ne ostvari odmah. Sada sam položio ruku, u imenu Isusa sam pomazao i sada ustaj iz mrtvih ili budi ozdravljen ili... Abraham je bio ustrajan 25 godina u vjeri, znao, poznaje Boga i kaže da, Gospode, ja tebi vjerujem. Ali ono što želim danas govoriti
nije samo u vezi objave i poziva, nije samo u vezi koraka vjere, nego već gleda neko na sat. Dobro, sat ide, ja znam, ali 21. glava, prvi 3 stiha govore: Gospod se sjeti Sare, kako je rekao učini njoj, kako je obećao, i Sara začne i rodi Abrahamu sina u njegovoj starosti u vrijeme koje Bog je označio, Božje vrijeme, i Abraham mu daje ime Izak, kojeg mu Sara rodi. I sve je to lepo. Nakon 25 godina čekanja da se obećanje ispuni, dođe radost, dođe mir. Da. Jeste nekad dugo čekali na nešto i vjerovali Gospodu, i šta se dogodi kad dođe? Super, došao je. Ipak je Bog nije zaboravio na nas. Ipak je Bog obećanje ostvario. Makar nešto od toga, jer Bog mu je rekao narod će biti, zemlja će biti, pa nemoguće, ja nemam sina. Ali došao je sin. I mogu vam reći, znate što se dogodilo? On je prihvatio ovog sina kao dar, poklon od obećanja, od saveza sa Bogom. To nije bio samo nekako normalno. Tako on je zaljubio tog svog sina, tako se brinuo, tako su se vrtili oko njega, tako su se brinuli, uzgajali ga, sve je imao, sve što je želeo. Da se tako zaljubio, da se koncentrirao Abraham na svog sina poklon obećanja. I onda dolazi drugi deo, 22. glava. Pročitat ćemo prva 2 stiha. I posle tih događaja Bog stavi Abrahama na kušnju i pozove ga: slušaj, Abrahame. On kaže: evo me, Gospode, tu sam. Zahvalam se ti da si ispunio svoje obećanje, dao mi sina, haleluja, to je sve. A on njemu kaže: slušaj ti, uzmi ti svoga sina, toga jedinca, toga ljubljenog, uzmi svoga sina Izaka koga ljubiš, pođi u krajinu Morija i onda ga prinesi žrtvu paljenicu na brdu koju ću ti ja pokazati. Ne znam da li se to dogodilo u vašem životu, ali i one stvari koje nam Bog obećao i one stvari koje su se ispunile u obećanju nekad mogu biti prepreka da se Bog kroz naš život proslavi. Jer često puta mi ljubimo više dar obećanja i taj poklon koji smo dobili od Boga i koncentriramo se i zaboravimo na Boga. I Bog kaže: dobro, pa ja ću te iskušati. I hvala Bogu da je u ovom celom stanju bio Abraham, koji je shvatio ko je Bog i shvatio da biti poslušan Bogu i predati Bogu sve je najbolje što može uraditi. I često puta, ako mi ne uradimo ono čemu je naše srce pripremljeno i priraste srce i mi ne damo to Bogu, Božja obećanja se ne mogu ispuniti u našem životu i kroz naš život. Tako, ako neko dobije Božju objavu
i radi korake vjere i dobije obećanje. Svako ko vjeruje, bit će i poslušan. Taj ko vjeruje, taj je i poslušan Gospodu, jer zna Boga. Ja znam da u ovom stanju Abraham je mogao reći, ili Abraham je mogao reći Bogu, pa slušaj Bože, pa zašto si mi dao kad mi ga želiš sada uzeti? Pa to ne može biti od Bože, od tebe, ja ne razumijem šta se događa, pa to nije od Boga. Često puta odbacimo to. Ili kažemo, pa Bog nikad nije tražio ljudske žrtve. To nije moguće. I ne želimo pustiti da nešto dobijemo što Bog ima za nas. Držimo to jako dobro. Ne mora biti bogatstvo, može biti nešto drugo. Može biti ispunjenje tvoje vizije i tvog sna koji se dogodio. I Bog je tome dao blagoslov, ali ne možeš ići dalje. Ali Abraham je ostavio sve, spakirao se i išao sa svojim sinom. I došli su na mjesto tamo Morija, ostavili su sluge i Abraham je pripremio sve, ali Izak ide sa njime. Vjerovatno da Izak nije išao prvi puta sa njime, jer znao što to sve treba tamo. Već nije bio malen, nije bio mali dečko, bio je već i kaže, slušaj tata, slušaj, pa već puno puta smo bili, a uvijek smo uzeli sa sobom jagnje, a gdje je sada jagnje? Ja vidim sve imamo, samo ono najvažnije da damo žrtvu Bogu, nemamo jagnje. I Abraham kaže, slušaj, ne znam kako će to biti, ali Bog će se pobrinuti. Ne boj se, Bog. Sada mi recite, šta se događalo u srcu kada je Bog rekao Abrahamu, sad trebaš da žrtvuješ svoga sina, i šta se događalo u srcu kada je njegov sin, koji je trebao biti žrtva, kaže njemu, pa nemamo jagnje. I zato kada vidite u Božoj riječi na drugim mjestima Abrahama, kaže, njegova je vjera bila nenormalna. Imamo malu vjeru, hvala Bogu da je živa, ali mala. Imamo veliku vjeru nekad, ali on je imao savršenu vjeru. Ne znam kako se to prevodi u vašem prevodu, ali vjeru koja nije normalna, ide daleko preko normalnog. I tu to piše i u Hebrejima to piše. I ide dalje i on napravi taj oltar i svet, stavi tam drvo i svoga sina poveže i stavi ga tamo. I onda dođe Bog i kaže, Abrame, 11. stih i 12. stih, nemoj spuštati ruku na svojeg dječaka, niti mu ništa zlo ne uradi. Sad evo znam da se bojiš Boga, jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca svoga. Mogu vam reći, bilo što Bog od vas traži, nikad ne dođe prekasno. Nikad. Iako je to jako tanko. I Abraham je rekao, Bog je uradio, Bog je rekao, ja ću to uraditi, gotovo. Ja ću poslušati. Nema to logike, to je protiv svega, ali ja ću to uraditi. A Bog kaže, dobro, sad znam. U Hebrejima 11. glavi kaže Božja reč 17. stihu, vjerom je Abraham, kad je bio stavljen u kušnju, primio Izaka. Taj koji je jednorođenca prinosio, bio je onaj koji je primio obećanje, kojemu bijaše upravljena reč. Po Izaku ćeš imati potomstvo. Mislio je, bio je presvjedočen da Bog može i mrtvace uskrisiti.
Zato ga dobi u slikovitom značenju. Abraham je verovao. Verovao Bogu, poznao Boga. Da Bog razume, zna šta radi. On je vjerovao da će tamo ubiti tog Izaka i da će da ga spali i od tog, kako se kaže, pepeo. Od toga Bog će uskrisiti Izaka. Ja ne znam šta je tvoj Izak. Ne znam. Ne znam čemu je prirasteno tvoje srce. Ali danas Bog te zove. Ako želiš služiti Bogu i ispuniti u potpunosti Božju volju. Ne samo reci Gospodu da, nego pravi korake vjere. I ako dođeš do stanja da te Bog zove da ostaviš, recimo ovdje je taj Izak bio, ili nešto, nemoj Gospodu reći ne. Nemoj Gospodu reći ne. Može to biti tako da to ljubiš i da čak i to je obećanje, Bog je to dao, pa sada traži na to. Reci Gospodu da. Budi ko Abraham koji je poslušao zbog toga što je poznavao Boga i vjerovao. I kaže Božja reč u tom 16. stihu 22. glave i kaže Božja reč, kad si ti to učinio i nisi mi uskratio svog jedinca sina, svoj blagoslov ću izliti i učinit ću tvoje potomstvo brojnim poput zvijezda na nebu, pijeska na obali morskoj. I tvoji će potomci osvajati vrata svojih neprijatelja. Budući da si poslušao moju zapovest, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom. Ne želim više ništa reći, samo vas želim ohrabriti da se to isplati. Da se to isplati. Ja ne znam šta je to, ali Bog te izaziva danas. Daj mu to gdje je prirasteno tvoje srce. Nemoj otići danas bez toga da odlučiš i da to dovršiš. Da to ostvariš. Budi poslušan. Gospode Isuse, ja ti zahvaljujem i za ovaj primjer tvog poziva i tvog izazova. I to je jako težak izazov. Ja ne znam, Gospode, šta bi ja radio da si od mene tražio mojeg jedinog sina kojeg imam. Ne znam šta bi radio. Ali ti želim predati i bilo što sam dobio od tebe i kao blagoslov i kao poklon i kao obećanje i kao to pripada slava tebi i to je tvoje. I ja ne želim da moje srce bude prirasteno nečemu, bilo čemu, nego želim da moje srce razumije i sledi tebe i neka bude tvoja volja, neka se ispuni tvoja volja kroz moj život. Pomogni mojoj braći i mojim sestrama. Kada njima osvetliš i pokažeš da oni mogu odlučiti da tebi predaju. Da mogu rasti u tebi i da mogu da sva Božja volja, ne samo nešto, nego cela Božja volja se očituje u njihovom životu. Molim te i za ovu crkvu, Gospode. Molim te. Ti si ovoj crkvi dao puno obećanja. Dao si puno stvari koje treba u njihovom životu i kroz život ove crkve da se ostvare. I puno od toga se još nije ispunilo. Ja te molim, ako ima nešto, Gospode, daj im to na znanje. I pastor i vođama i celoj crkvi da mogu da stave
da stave na stranu, da ostave to što je prepreka, da ti možeš ispuniti puninu svoje volje u njihovom životu i kroz njihov život. Ja ti zahvaljujem da ova crkva se rodila u tvojem srcu i da to je tvoja volja da je tu i da ti ljudi koji su tu, ti njih si dao i poslao i ti imaš velike stvari, veliki blagoslov koji želiš ostvariti u njima i kroz njih. Ne samo ovdje u Nuskovi ili u ovoj okolini, nego drugdje. I ja te molim da oni budu spremni i da tebe poznaju tako da budu i tebi poslušni. Da sve stvari koje blokiraju da to ide dalje, da mogu predati tebi, da se ostvari tvoja volja. U imenu Isus. Amen. Amen.